Mapodisi a ne a tshwanelwa ke go thuntsa dikulo tsa rraba go phatlhalatsa baithuti bao ba neng ba sa laolesege. Baithuti ba dira ditshupetso kgatlhanong le botsamaisi jwa yunibesithi tebang le tatofatso ya go entelwa mogare wa COVID-19 ka kgapeletso. Ba re ba lopilwe go dira lekwalokopo leo le kayang mabaka gore ke goreng ba sa entiwa. Mapodisi a netefaditse fa go tshwerwe bangwe ba baithuti. And confirm that the Mabato police have a short while ago arrested 4 suspects, 3 males and 1 female, for public violence as well as for contravention of the Road Traffic Act. That was after this morning the police were informed that it seems like it's disgruntled students have barricaded the road, especially at the robot at the main gate of the Northwest University in Mabato. Congress ya baithuti SASCO ya re ga ikitla ineela go fitlhelela botsamaisi jwa university bo arabela dililo tsa bone. And as SASCO, ours is to protect the interest of students. We are here today because the university fails to listen to us. We have been in negotiations with them for 3 weeks now. The academic calendar has continued for 3 weeks and none of our issues have been responded to. Baithuti ba na le megopolo e farologaneng tebang le ditshupetso tseno. We are fighting for the students ba ile goreng ba tshaba go tla sekolong because of this vaccination mandatory. Management said that vaccination won't be mandatory, but then there are rules and regulations, and then they are the way Babylon Dilokateng. We can see that they are forcing us to vaccinate ka style. I feel victimized. I feel like my rights have been taken away and stripped away from me, and it's pretty normal for people to want to learn. I feel like everybody should have a right to learn. Ntle le go gola ga ditshupetso tseno le go nna gape le tirisodikgoka, botsamaisi jwa university ga bo ise bo batle go ka tshwaela. Ke Mpho Lepedi wa Dikgang tsa SABC mo Mahikeng.